With the initiatives of Tipra Motha, Ambassa Block Committee celebrates the 14th year of TTAADC, receiving the 6th schedule status on Wednesday. MLA Chittaranjan Devarma of 47 Ambassa area attended the program as a chief guest. The program was also attended by Tipra Motha Ambassa Block President Pradip Riyang and other executives of Tipra Motha. TTAADC received the 6th schedule status on 23rd August, and like every year, this year too, Tipra Motha Ambassa Block Committee has celebrated the 40 years of receiving 6th schedule status. MLA Chittaranjan Devarma of 47 Ambassa area attended the program as a chief guest. The program was also attended by Tipra Motha Ambassa Block President Pradip Riyang and other executives of Tipra Motha. In the beginning of the program was started by lifting the party flag by Tipra Motha Block President Pradip Riyang and MLA Chittaranjan Devarma of 47 Ambassa area in front of Tipra Motha Ambassa Block Committee office. ADC 합방이심이야. 구방마 সংগঠন Tipra Motha Party kanongtong DSF Daksa jaga tongai TPS jung Tipra Motha jotono ADC salno palayo tabuk ADC salno palayo hangkai bahai o ADC salman ha abo chin bakau khainai omo hangkai 23rd August 23 August 1984 লোকসভা ও ত্রিপুরা ও 6 শিডিউল ন বলবৎ খেনে নগৈ সামুঙ্গ খুনাংনাং নগৈ কবর বখে ও সালো পার্লামেন্ট TTAADC ন 6 শিডিউল নে আন্ডারত তিগনানি বাগৈ বিল পাস মু আপনি বাগাই ন বিশি বুরুম ন আপনি ইয়াগুলো ত্রিপুরাব 23rd August ন 23rd August ন ADC আসাইমানি সাল হनै जों যতন গণ পালাই দङ আবক অর সাথাইক লাইও ADC no 6 schedule no timnane bagoi Chini hasteo jottoni slai lugu choba khlainai unkha tongmani Tripura Upojati Jubo Samiti TUJS o TUJS Indira Gandhi Afroni je Pradhan Mantri be kok rijagoi borok bo alliance ngoi Tripura rogo bud bo samani yagulo 1984 salo 23 August odino o bill pass awon bagai chungabo baitom tabu oro khosa taiklayu Chini oro taibo kobun party tongo CPIM tongo CPIM to abun sakang CPI tongmani CPI tongmani borok খাগজাগই থাঙ্গা বহুরো খাগজাখা 1964 সাল আপুরো খাগজাগইছে borok CPIM CPI umkhango angoro sanan naiman ke haise Chini oro je jatiyo party tongmani national party je tongmani national party ro Chini dabino puilani simi sania ulo INC aro parliament pass laika abo alka kok pia Chini borok ni dabi no sannani hingkai national party of Chini dabi sania jung sanmang se o dabi no mano busuk bisiromoi sanka 1967 ni chimi 1984 jora jodi lekha gankai প্রায় 18 বছর সানমানে ইয়াগুলো সে ও 6 শিডিউল নি ষষ্ঠ তফসিল 6 শিডিউল নি যে দাবিনো जों मानो 18 বছর নাঙ্কা তাকরো বুকুরো আবনি বাগাইনো CPM উংথং কংগ্রেস উংথং তাবুক BJP ফানংথং ই প্রসারক নি মানথাই রিজনাল পার্টি নি বিসিংতু সানমানে নাঙ্গো
aboni bagoi tinini salo ang sanani musungo regional party sanmani asu koklaya taisingo jeng ADC sanmani thangtani आन्दोलन खालायतानि लुकुचबा खालायतानि जे बरकनि थां कुसुंनो रेखा बरकनि थुइनो रेखा बरकनो बरम फनुगै बरकनि तलानि थाइसिंगो जों थाइसिंगो हुमबक लायखा अब सालसाबाय अ दाबिनो जों मानिया अमति खालायनो आं तिनिनि सालो सानानि मुसुंगो ADC आमचाय ADC आमचायनि bini gana gini Tipra sarokni elakano tui chungje greater Tipra leni samtongmani chungba haino kesang klayoi o dabino mannani hinoi ta wan subdi tamgoi chung luku chobaba klainai koyoi kok samani bising bai simino dabino manya o dabino mannan thangangkai chung teibo karak andolon ma klainai teibo chung sacrifice ma klainai teibo chung samung matangnai sal bisisa bisik nui ngoma bai jum chini greater Tipra mania pia ani poito khawse ADC 18 বছরনি ইয়াগলো মানমা হাইনো जों salsa जों TTAADC ha je tongmani amchai o amchai bini loge je borok sin borok tongmani kungjak rongno tui जों salsa haste mannai o 23 আগস্ট chini borok somai jotono tangthong जों समाय मातांनाय जों salsa जों ADC एलाकानो तुय ADC आमचाइनो तुय ग्रेटर Tipra land माननाय ओ मेसेज तिनि सालो तिनि लुकुरग्न तिनि ताखुरग्न तिनि बसंरग्न जों जतननो मानो अर जों टाइम कुथुमजाखा तिनि सिनि ADC एबा 6 शेड्यूल implementing money in Tripura 1984 23 August implementing money about 39 years in that complete money celebrate ke martyrs je chini ADC manthani je toba khaine ro chini senior leaders ageni je langma ari ro no sung bongma sung shraddhanjali rika dai jong flag hosting program khaika dai bishesh khai jong chini khainai chini buskangni chini bahike sung chini manthai tai chini culture socio economic amorno sung bahike rokha khainai aborno tai sung pandao tini salaika tai sung buskang atikan samkai thanani hinai sung asas khayo tai sung chini ADC ni boro rokno bahike sung development nilamau tuiman abo sung nai himnai. After lifting the flag, the honor was given by Tipra Motha executives to the warrior who has sacrificed their lives in achievement of ADC by offering the flowers in their pictures. Reported by Shekhar from Ambassa, Chini Khorang.